Draga braće i sestre, neka vam je od Gospoda blagosloven praznik, koga večeras i sutra dočekujemo u našoj svetoj pravoslavnoj srpskoj crkvi i u našim domovima, praznik svetoga Vasilija, Ostroškoga čudotvorca. Nema toga čovjeka koji živi na ovim prostorima, a da nije čuo za Ostroškog čudotvorca i manastir Ostrog. Vjerovatno i nema toga čovjeka koji bar nešto nije pročitao o svetome Vasiliju Ostroškome, a vjerujem među vama koji ste ovdje večeras u hramu, da nema oni koji još manastir Ostrog nisu posjetili i preko velikoga čudotvorca Ostroškoga svetoga Vasilija od Boga izmolili milost za neke vaše životne potrebe, ali prvenstveno da vam sveti Vasilije pomogne da se kroz vaš život borite sa grijesima, sa strastima i da vam pomogne da ispunjavate svetu volju Božiju. Sveta liturgija sutra u ovome hramu služit će se sa početkom u 9 časova, pa eto koristim priliku da vas pozovem da zajednički učestvujemo u liturgijskom sabranju u ovome svetom bogorodičnom hramu. Što se tiče večerašnjeg predavanja, mi nastavljamo da govorimo o vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista, s obzirom da se od Vaskrsa do Vaskresenja u toku 40 dana proslavlja sveto Vaskrsenje Hristovo, ali i svaka nedelja kada se saberemo u hramu i koja nam dođe, jeste u stvari mali Vaskrs i podsjećanje na taj veliki istorijski događaj koji se zbio u Jerusalimu. Tako da ćemo iskoristiti ovaj period kada slavimo Vaskrsenje Gospodnje, da se malo osvrnemo na ovu veliku istorijsku činjenicu, najveću koja postoji, i da saznamo neke bitne činjenice koje su vezane za Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, a o kojima mi, nažalost, veoma malo znamo. Poznato je, draga braće i sestre, da pojedini istorijski događaji imaju svoje svjedoke. Je li tako? Ti svjedoci su ljudi koji su direktni učesnici u pojedinim događajima ili su taj događaj zapisali od svjedoka kojima može da se vjeruje. Najveći događaj, kao što rekoh, u cjelokupnoj ljudskoj istoriji, od postajanja svijeta do dana današnjeg, jeste događaj ustajanja iz mrtvih ili vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. I taj događaj ima svoje svjedoke i pisce, a to su vama poznata 4 evanđelista, Matej, Marko, Luka i Jovan, koji su u svojim evanđeljima opisali vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Međutim, nisu samo oni svjedoci vaskrsenja Gospodnjeg, već su vaskrslog Gospoda Isusa Hrista vidjeli mnogi njegovi savremenici, znani i neznani, i koji su svojim životom posvjedočili da su vidjeli vaskrsloga Hrista. Šta to znači svojim životom? Ništa drugo nego ubij me, ali ja ne mogu, a da ne govorim istinu. Hristos je živ. Vidjeli smo kako je ubijen, sahranjen, nakon 3 dana ili više dana Hristos je bio sa nama. Evo dajem život svoj za tu istinu. I mnogi su zaista dali. Stoga smo prošle srijede govorili o istinitosti izvora iz kojih mi crpimo dokaze o vaskrsenju. To jest, govorili smo o istinitosti evanđelja i poslanica u kojima se govori da je Hristos vaskrsao. Zašto smo mi o tome govorili
i to danas u 21. vijeku poslije toliko vremena. Pa upravo zbog našeg maloverja. Naglašava maloverja, jer je naša vjera kao trska koju vjetar duvajući povija sa svih strana. Malo vjerujemo, malo ne vjerujemo. Kad nam se čefne, mi vjerujemo, kad nam se čefne, mi ne vjerujemo. Tumačimo svako na svoj način postanak svijeta i sve ono što se u svijetu dešava. I zato je naša vjera veoma mala i stoga smo upravo i govorili o istinitosti izvora iz kojih crpimo vaskrsenje Gospodnje, ali i zbog pokušaja bezbožnih ateističkih ljudi iskvarenog srca, da prikažu kako su sveta evanđelja u kojima je opisano vaskrsenje Hristovo, napisana nekoliko stotina godina od tog velikog događaja. U stvari, oni žele da kažu, pa ko se posle toliko godina može sjetiti šta je to sve bilo u Jerusalimu? Znate, veliki je to period. Međutim, i tu su se grdno prevarili. Ne samo da naša sveta crkva, pravoslavna, tvrdi da su evanđelja nastala svega 20 godina poslije Hrista, nego je i nauka potvrdila kroz svoja ispitivanja da su sveti spisi nastali u drugoj polovini prvog vijeka. Što se savršeno slaže sa tvrđenjem pravoslavne crkve, odnosno nastala su onda kada su sjećanja na događaj, kakvi su smrt i vaskrsenje Hristovo, bili još svježi i kada su još postojali mnogobrojni svjedoci Hristovog života i rada. Pa mi poslije i više od 70 godina od stradanja našeg naroda u logoru Jasenovac, čije smo stradanje prije nekoliko dana obilježili, imamo žive i pouzdane svjedoke svega onoga što se tu dešavalo i kroz kakvu golgotu je naš narod prošao na ovim prostorima. I ti isti svjedoci su vam i dan danas poslije 70 godina u stanju da vam ispričaju sve kroz šta su prošli, iako su tada bili mala djeca od svega nekoliko godina starosti. Mnogi od njih su napisali knjige o jasenovačkom stradanju i Golgoti, kroz šta su lično prošli i šta su lično vidjeli. A mnogi su poslužili kao živi svjedoci da drugi napišu svjedočanstva i istorijske dokumente o stradanju našeg naroda na ovim prostorima. A poznato je da je Markovo evanđelje najstarije i da je nastalo svega 20 godina poslije vaskrsenja Hristovoga. Pa tad je bilo na hiljade svjedoka, na hiljade koji su mogli, očevidci, koji su mogli da posvjedoče šta su vidjeli, šta su čuli. Znači, nije Hrista poznavao jedan čovjek. Čitav Jerusalim je znao za događaj hvatanja Gospoda Isusa Hrista, njegovo mučenje, presudu, raspeće na brdu Golgota, njegov pogrijeb, rugali su mu se prolaznici, tako svjedoči Sveto pismo, pljuvali ga, vikali mu, ako si ti sin Božji, siđi sa krsta. Svi su ga ostavili, napustili o tom velikom događaju. Zamislite da vi sad u prijedu razapnete čovjeka. Nije moguće da samo jedna ulica zna, a da druga ne zna ništa o tome. To je bio događaj koji je odjeknuo tim prostorima. A nakon toga Hristos među njima. Znate, pred mnogobrojnim svjedocima. Prema tome, ako ćemo ići tim putem,
da eto poslije toliko godina ti svjedoci nisu znali šta pričaju ili da svjedoče drugačije, onda možemo recimo pretpostaviti da će naši Srbi za jedno 300 godina reći da Jasenovački logor nije postojao. To što će generacija Srba za 300 godina reći da on nije postojao, da je to nemoguće takav zločin da se desi, to ne znači da se nije desio. Razumijete? I možemo sada da tvrdimo ovo ili ono. To što nismo mi direktni učesnici, to ne znači da se nešto nije dogodilo. Pa kako onda, kada imamo sve ove činjenice u vidu, pa ko onda može da ospori Evanđelje Svetoga Jovana Bogoslova i apostola, koji je sam ušao u grobnicu Hristovu? Poznato je da se Jevreji nisu sahranjivali u zemlju u to vrijeme, nego u grobnicama isklesanim u stijenu, kao koje su bile neke male mini pećine na koje bi se navalio teški kamen i tu bi se, tu i tako je sahranjeno tijelo Hristovo. Znači, ko onda može očevidca toga događaja, ko može da ospori Svetome Jovanu da je on ušao u grobnicu u kojoj je tijelo Hristovo bilo poslije raspeća, a o kojoj on i piše da su on i apostol Petar dotrčali da vide i naš su prazan grob. Dakle, evanđelist Jovan opisuje svoje učešće u događajima za vrijeme Hristovog vaskrsenja. To čitajte Sveto pismo, redovno čitajte. I on opisuje da je prvu vijest o tome čuo od Marije Magdaline, koja je došla na Isusov grob, našla okrugli kamen uklonjen sa ulaza i otvoren grob. Naglašavam da je taj kamen koji je zatvarao grobnicu bio težak od 1,5 do 2 tone. Dakle, to nije bio kamenčić. Možda je Marija Magdalina ušla i u sami grob i vidjela da je prazan. Ono što je bitno, a to je da ona kada izvještava apostole govori u množini, pa kaže ne znamo gdje su, kaže, uzeli Gospoda iz groba i ne znamo gdje ga ostaviše. Ne znamo. Ne kaže ne znam. Ne znamo. To svjedoči da je više žena došlo ujutru rano, u nedjelju, na osvitku zore, na Hristov grob, kako bi po drevnim jevrijskim običajima pomazali upokojenoga raznim mirisnim uljima i travama. Ona nije znala da objasni nestanak tijela Hristovoga. Mislila da su ga ukrali. Zato kaže, ne znamo gdje uzeše tijelo Gospodnje, gdje ga ostaviše. I ona je samo zaprepašćeno javlja apostolima da je grob otvoren. I ova vijest od Marije Magdaline dala je povod Petru i Jovanu da i sami odu do groba Gospodnjeg i da se uvjere i da provjere to što njima Marija Magdalina priča. Jovan, njegov ljubljeni učenik koji je jedini sa Bogorodicom ostao ispod krsta, kada su se svi apostoli razbježali, kada su Hrista razapeli, jedino je on ostao sa njim. Jedino on nije umro mučeničkom smrću, za razliku od svih ostalih apostola, i njih 11 je postradalo propovjedeći evanđelje, jedino on nije. Jovan je silno, kako nam to opisuje u svome svetom evanđelju, silno žudio da se svojim sopstvenim očima uvjeri šta se zbilo sa Hristovim grobom. Istovremeno, prisjećajući se detalja i obećanja Hristovoga dok je još bio sa njima, da će on ponovo doći među svoje učenike, što oni tada nisu razumjeli. Da će ponovo doći. Njegova osjetljivost, njegova ljubav prema Hristu zadržala ga je na samom ulazu u grobnicu i nije ušao odmah u grobnicu, nego je to prvo učinio apostol Petar, koji je po svojoj prirode bio jako temperamentan
Prvo je ušao on. Želio je sve da ispita, da vidi, da sazna. I potom je ušao u grobnicu Hristovu, a potom za njim i sveti Jovan. Prizor u grobu na koji su oni naišli svima je pokazao da Isusovo tijelo nije ukradeno, kao što je to pretpostavljala Marija Magdalina kada je naišla na taj prizor otvorenog groba. Jer prilikom krađe nema razloga da se tijelo umrloga odvija iz povoja, da se ubrus brižljivo savija i posebno stavlja na stranu. Kada nešto kradete što prije i bježite odatle. A poznato je da su se Jevreji, da je Hristos bio umotan u razne povoje, slično današnjim zavojima, platno, umotan u platno, ubrus, sve je to lijepo, jako lijepo skinuto, složeno i ostavljeno na stranu. Onaj koji krade sigurno ne radi tako nešto. Kako više nisu imali tu šta da rade, apostoli Jovan i Petar su se razmišljajući vratili u grad da bi sa ostalim apostolima razgovarali o onome što su vidjeli, što se dogodilo. Dakle, ljudi koji su pisali o vaskrsenju Hristovome su direktni učesnici događaja. Oni su direktni očevidci Hristovog praznog groba. Oni su direktni svjedoci javljanja Hristovoga po vaskrsenju, o čemu ćemo mi nešto kasnije govoriti. Dakle, imamo direktne učesnike događaja. Onda kada nisu bili očevidci, oni to jasno priznaju. Nismo vidjeli, ali smo čuli od pouzdanih svjedoka koji su to vidjeli i čuli sve što je Hristos govorio i činio. Isto tako možemo sa 100% sigurnošću tvrditi i vjerovati onome što oni pišu, jer na svoja djela oni se iz svoje velike čestitosti i skromnosti nisu čak ni potpisivali. Oni nisu želeli nikakvu slavu time što će opisati događaj, istorijski događaj vaskrsenja Hristovoga, ali ne samo i to, nego cjelokupan život i rad Gospoda Isusa Hrista. Znači, oni nisu htjeli da se proslave. Naprotiv, u svojim evanđeljima iznose sve svoje mane i svoje nedostatke, a poznato je da čovjek želi da se pred svima predstavi i boljim nego što jeste, jel tako? Da pred drugima pokaže neke svoje vrline koje čak i nema. A oni ne samo to da ne čine, oni ne kriju ni svoje nepošteno zanimanje, kao što je apostol Matej bio carinik, pa je gulio narod, krao od naroda, posle se pokajao vidjevši Hrista. Da je htio da se proslavi, ne bi govorio o svojoj nepoštenoj službi. U evanđelju nalazimo na više mjesta kada Hristos kori svoje apostole zbog njihovog malovjerja. Čak apostola Petra naziva satanom. Satano jedna kaže, ne misliš ono što je Božje nego što je ljudsko. Kad su Hrista uhvatili, oni su se razbježali kao najveće kukavice. Lažu da Hrista ne poznaju, čak se lažno kunu da Hrista nisu poznavali. I sve oni to opisuju, ne želeći da išta sakriju svoje grijehe i mane i slabosti. Zato mi sa sigurnošću možemo da tvrdimo da onaj izvještaj, evanđelski izvještaj o vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista jeste prava, jedina istina. Najveći planetarni događaj koji se ikada dogodio. Kada je sada već upokojeni dr. Lazar Milin, bivši profesor Bogoslovskog fakulteta, iznio sve činjenice o vaskrsenju, jednome svome sudiji i prijatelju, kako on to opisuje, i kaže mu, vidiš li ti, sudio, kaže, da li je to logično, sad što sam ja tebi ispričao o vaskrsenju? Sudija njemu odgovara, pa jeste logično, ali ja još ne mogu da vjerujem da mrtav čovjek može ustati i tako dalje. A pitam ja njega, kaže, a kad bi ti vjerovao? Ja bih, kaže, vjerovao kad bih vidio
svjedoka koji ne može da laže. Odgovara njemu doktor Lazar, pa dobro, ti si sudija. Pretpostavi da treba na sudu, na raspravi, da utvrdiš da li je Marko ubio Janka. Dakle, imamo zločin i sad ti treba da utvrdiš da li je Marko zaista zločinac ili je čovjek oklevetan. I ti ne možeš drugačije, kaže, da utvrdiš osim uz svjedoke. I pitaš prvoga svjedoka da li je Marko ubio Janka. A on kaže jeste. Hoćeš da se zakuneš? Neću, kaže. I hoćeš li vjerovati tome svjedoku sudio? Sudija kaže kako da mu vjerujem. Dođe ti drugi svjedok i kaže ti to isto, ali kaže časna riječ, to što kažem da isto. Hoćeš li njemu vjerovati? Ma kakav vjerovati, to kaže tu časna riječ, to svako spominje. Ne možeš da vjeruješ ni to. Dobro kaže. A dođe treći svjedok i kaže da je Marko ubio Janka. I ti mu kaže da se zakune na evanđelju i na krstu. A on kaže hoću. Sudija odgovara, njemu bih mogao vjerovati, mada sumnja nije isključena, jer ima oni koji se krivo kunu, krivokletnika. Znači, svi nekako nisu pouzdani. Kaže, ja bih vjerovao svjedoku koji bi dao život i glavu za svjedočanstvo koje iznosi. Vjeri sudija. Jedino bih tome svjedoku vjerovao. Odgovara mu doktor Lazar, pa takve svjedoke upravo imaš u vaskrsenju Hristovome. To su svih 11 učenika plus apostol Pavle i arhidjakon Stefan i žene mironosice i mnogi drugi znani i neznani koji su posvjedočili životom da su vidjeli vaskrsloga Hrista. Zamisli, sudio, da se nađeš u Palestini i da vidiš kako jevrejski sveštenici progone i batinaju apostole, prijeteći im da ne smiju govoriti o vaskrsenju i o Hristu. A oni kažu, mi ne možemo, a da ne govorimo o onome što oči naše vidješe, uši čuše i rukama našim opipasmo. I zamisli da dođe sudio apostol Toma pred tebe i kaže, moj sudio, tvoja sumnja je ništa naspram moje. Da ti znaš kako sam ja sumnjao u vaskrsenje Hristova. Nisam htio da vjerujem svojim drugovima, sve dok nisam očima vidio i rukama opipao vaskrsloga Hrista. I tu je moja sumnja doživjela potpunu sramotu. Šta bi ti sudio tražio više da ti se dokaže? Pa zamisli da pred tebe izađe apostol Pavle, pa da ti kaže, moj sudio, tvoja sumnja je kabinetska, teorijska. A ja sam sumnjao do krvi. Ja sam išao i gonio hrišćane gdje god da ih sretnem. I ne samo gdje ih sretnem, upadao sam u njihove kuće da ih gonim. I ne samo to. Kad su oni pobjegli u Damask, ja sam tražio papire da idem u Damask, da ih pohvatam i dovedem u Jerusalim na suđenje. To je, vidiš, sudio, moja sumnja. Najradikalnija, najgora. Ja sam se nasumnjao za sav svijet. I gle, pred Damaskom, ja sam imao susret sa vaskrslim Hristom, obasjala me je svjetlost, neka iz te svjetlosti čujem glas, Savle, Savle, zašto me goniš? Znate da je ime apostola Pavla prije njegovog krštenja bilo Savle, tako se zvao.
Ja pitam, ko si ti, Gospode, da te ja gonim? Ja sam Isus koga ti goniš. I nemoj mi sudija pričati da je to bila halucinacija, to je bila stvarnost, jer od halucinacije se ne oslijepi. A ja sam oslijepio 3 dana dok mi vaskrsli Hristos nije poslao svoga učenika Ananiju da me iscijeli od toga. Znate da je apostol oslijepio poslije pada, kada mu se ukazao Hristos pred Damaskom. Zamisli, sudio, da vidiš pred sobom kako u Rimu raspinju apostola Petra strmoglavice. Pa da vidiš kako u Rimu sijeku apostolu Pavlu glavu. Pa da vidiš kako u Jerusalimu mačem ubijaju apostola Jakova, a apostola Andreja raspinju na krst. Pa da vidiš tolike druge mučenike koji svoje živote daju za ono o čemu govore, svoje živote polažu da je Hristos ponovo živ i vaskrsao, svoju porodicu čine siročićima. Da li bi to tada bio dovoljan dokaz za tebe? Da li bi smio da kažeš da vaskrsenje nije istinito? A sudija odgovara, ne bih smio da kažem da vaskrsenje nije istinito. Zapitajmo se ko bi danas dao svoj život da je Hristos živ, vaskrsao. Ne samo to, nego u odbranu hrišćanstva i pravoslavlja. Kada bi pred nas stavili uslov ili život, ili ćeš se odreći vjere svoje. Koliko bi nas izdržalo to iskušenje? Zapitajmo se dobro. Kakva je bila apostolska vjera? Apostolska vjera u stvari, draga braće i sestre, bila znanje. Zato sada moramo da malo saberemo razloge koji svjedoče o vaskrsenju Hristovome. Na prvom mjestu, za stvarnost vaskrsenja svjedoče vjerodostojni istorijski izvori. Vjerodostojni znači istiniti istorijski izvori, pisani od očevidaca. Za stvarnost vaskrsenja svjedoči jaka, nepokolebljiva vjera učenika njegovih. Njihova vjera nije bila kao naša. Naša je vjera. A njihova vjera je bila znanje. Šta to znači? On vjeruje jer zna da je Hristos vaskrsao. On je vidio. On zna. A mi sad iz ove pozicije vjerujemo. Ali on se uvjerio. On je vidio, opipao Hrista ponovo, jeo sa njim. I njegova vjera znanje. On vjeruje svojim očima, ušima i rukama. Kao što fizičar zna svoje eksperimente, tako su i apostoli znali konkretno i sigurno da je Hristos vaskrsao. Treće. Slučaj apostola Pavla također svjedoči o vaskrsenju. Jer kako bi onaj mladić Savle, koji je išao čak u Damask da goni hrišćane, okrenuo se i postao hrišćanin i toliko mnogo stradao za Hrista, na kraju je izgubio svoju glavu, odsjekli su mu glavu. U poslanici Korinčanima, kada čitate, on kaže: više sam puta bio na moru. Kada kaže na moru, to misli, nisu brodovi i lađe u to vrijeme bili kao danas. Tu je u svakom momentu prijetilo da budeš potopljen, da poginješ. 3 puta se lađa razbijala sa mnom, pa je preživio 3 brodoloma. Bio sam u zatvoru i šta sve još ne navodi apostol Pavle da je preživio propovjedajući evanđelje, to ćete vi naći kada budete čitali. I postavlja se pitanje što bi on to sve trpio umjesto da bude sa Jevrejima i da bude ugledni građanin svoje države. Bio je jako učen čovjek, ugledan građanin, učenik čuvenog jevrejskog učitelja Gamalila.
Sve je ostavio, položaj, da bi išao po čitavom svijetu, da će ga ljudi tući, ubijati, šamarati, kamenovati, dovodio svoj život. Što bi on to išao? To je najbolji dokaz Hristovoga vaskrsenja, to jest kada je Savle odbacio sebe staroga, krstio se i postao Pavle, Hristov učenik, 13. apostol. I onda grob je bio prazan, Hristov grob je bio prazan. Da je grob bio pun, da je Hristovo tijelo ostalo u grobu, još kako bi rado to iskoristili jevrejski sveštenici i starješine, pa bi doveli apostole i narod kojima su oni propovijedali da je Hristos ponovo živ i rekli, što lažete? Pa evo Hristovog tijela. I time bi hrišćanstvo bio kraj. Ko bi više vjerovao u to? Evo Hrista, izvolite. Kakve bi bajke pričate? Ali oni to nisu učinili. I ne zato što se to nisu sjetali da učini, nego što nisu mogli da učini. Nema tijela. Dobro čuvanog tijela. Od disciplinovane vojske, rimske vojske, koja nije smjela da zaspi, inače ode glava. Može jedan čovjek zaspati na stražu, ne može njih. Ko zna koliko je bilo tu. I zapečaćen grob. Evo, Gospodo, tijela, kakvo vi vaskrsenje pričate? Ne, nema šta da ponudiš. Osim toga, postoje i indirektni dokazi za vaskrsenje Hristova. To su djela apostolska. Čitajte knjigu Djela apostolskih, to je čudesna knjiga koju je napisao sveti apostol i evanđelist Luka. On u djelima apostolskim piše da su jednom prilikom apostol Petar i apostol Jovan išli u Jerusalimski hram na molitvu. A tamo je stajao jedan nepokretan čovjek koji je prosio tu kraj hrama. I on je očekivao da mu oni daju koju paru. A Petar kaže, pogledaj u mene. A on pogleda. Srebra i zlata nemam da ti dam, ali ono što imam, to ti dajem. U ime Isusa Hrista ustani i hodi. Iskoči čovjek kao jelen. Tu na očigled cijelog Jerusalima, tako da su svi bili zadivljeni i hvalili Gospoda. Pazite, u ime Isusa Hrista ustani, imenom Hristovim. Nešto slično desilo se u Listri. Apostol Pavle vidio je jednog nepokretnog čovjeka koji je takav bio od rođenja. I reče mu, u ime Isusa Hrista Nazarečanina ustani i hodi. On ustade, a mnogobožci koji su to vidjeli mislili su da su apostol Pavle i Varnava bogovi slišli sa Olimpa i dovedoše im tamo nekakve životinje da im žrtvuju kao bogovima. Jedva su ih apostol Pavle i Varnava smirili da oni nisu nikakvi bogovi, nego ljudi, apostoli, učenici Hristovi i da samo oni to čine silom vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. A da toga nije bilo, ko bi vjerovao u hrišćanstvo? Da apostoli nisu činili čuda imenom Hrista, ko bi vjerovao? Ko bi postao hrišćanin? A danas nas ima preko 2 milijarde u čitavom svijetu. 1/3 svijeta je hrišćanska. Tako dakle imamo sve pozitivne dokaze i direktne i indirektne da je vaskrsenje Hristovo prava činjenica. Ali šta kaže satanska strana? Ne, vaskrsenje nije nikakva činjenica. Daj ti meni da ja jedem i pijem, kaže naš narod, a to ti pričaj nekome drugome. Jednostavno strašno. Strašno nevjerje koje će se obiti o glavu svima onima koji u njemu ostanu. Zato, draga braći i sestre, jačajte svoju vjeru. Gospod Isus Hristos
sve vas sada posmatra kako sjedite u ovom hramu. Zna vaše misli. Šta mislite trenutno? Zna otkucaje vašeg srca. Zna sve jer je stvorio svaki atom i ćeliju vašeg bića. Prema tome, čistite svoje srce od korova i grijeha. Pokajte se, jačajte vjeru i ljubav u vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. Neka to sveto ime bude jedino ime u vašem životu kojim ćete se vi klanjati, molite proiznositi i po njegovom svetom evanđelju živjeti. Živeći tako, spasit ćete duše svoje. Nastavljamo da govorimo o vaskrsenju Hristovom i naredne srijede, iznoseći nove činjenice o vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista. Toliko za večeras.